Ngoja nikwambie kitu. Unyenyekevu ni hali ya kujishusha na kuonekana kwamba wewe si kitu mbele za mtu au mbele za Mungu. Unyenyekevu unamsaidia mtu kupiga hatua moja kwenda nyingine. Unyenyekevu unamsaidia mtu kupanda katika viwango vingine, katika ubora mwingine. Unyenyekevu ni mzuri sana na unafaa sana katika maisha ya mtu. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari kuanzia wa 5 na wa 6, Mungu anasema hivi: nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, apate kuwainua kwa wakati wake. Mwenyezi Mungu anapenda sana mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu anayejishusha sana. Mtu wa namna hiyo Mungu anamwangalia na anamuinua kwa haraka sana. Lakini mtu ambaye hana unyenyekevu, kinyume chake yeye ana kiburi, huyo mtu mara moja Mungu anaweza akamshusha haraka sana, kwa sababu sio mnyenyekevu. Maana Mungu anapenda utii na unyenyekevu ili aweze kutufinyanga akili zetu, aweze kutufinyanga mioyo yetu. Mungu anapenda sana tuwe wanyenyekevu. Ninakusihi ndugu yangu, hata katika siku ya leo, jitahidi sana kushuka, jitahidi kujishusha, jitahidi uonekane kwamba wewe sio bora. Kumbe Mungu akikutazama wewe ni bora sana. Jifunze kwa mfano kwa watoto wadogo, watoto wachanga. Ili upate kuwa mnyenyekevu, lazima ujifanye wewe ni wa chini sana. Jifanye kama mtoto mchanga asiyeelewa kitu, kumbe Mungu kuna kitu ambacho anakufundisha katika maisha yako. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana ili upate kuinuliwa.